noma Danyela abemkhonda uNkulunkulu wakhe ngenhlitiyo yakhe yonke nangekwethembeka lokukhulu, amthanza uNkulunkulu. Kepha lokho akuvimbanga kuthi Danyela bamfaka emgodini wemabhubesi. Mhlobo wami, kumkhonda kwethu uNkulunkulu akusho ukuthi tonke timo ngeke ungene kuto titakugega. Lalela mntwana sekhaya, letinye timo titawucondza ngco and uNkulunkulu ativumele, hhayi ngoba udle sono, hhayi ngoba kunjani, tivunyelwe uNkulunkulu. Bengikuncenga mntwana sekhaya, ungamhlubuki uNkulunkulu ngenxa yaleso sigodzi lesiphambi kwakho. Mkhonde uNkulunkulu noma sewuhlangabetana netigodzi letesabekako. Khonta simakatse, yethemba simakatse. Akafuni ukukubulala, kepha ufuna kutikhadimlisa ngekukufaka kuleso sigodzi. Ngithanda-ke inkulumo yale Nkosi Darius. Uthi-ke Darius uDanyela, shangathi uNkulunkulu wakho lomkhonta njalo njalo angakulamulela. Mntwana sekhaya, yatiwa ngekukhonta kwakho uNkulunkulu. Kumkhonta kwakho uyawuthola nemithandazo, ngisho kumahedeni. Ungathi uthi Darius, liciniso lingehlulile, ngehlulekile kukumelela, ngehlulekile kuma ngimele liciniso, ngithi ungafakwa emgodini. Benginemandla, ngiyinkosi, ngingashaya umthetho, ngingakhuluma noma ngabe yini yenteke. But-ke lo uNkulunkulu wakho sengiyakuthandazela, lo mkhonta njalo njalo akakulamulele. Utawatiwa uNkulunkulu mntwana sekhaya, utawuthola ngisho imithandazo yalaba angakholwa ngekwethembeka kwakho uNkulunkulu. Mntwana sekhaya, ngiyamemetela lo uNkulunkulu wakho utakulamulela. Lo uNkulunkulu lomkhonta njalo njalo, leso sigodzi, leto tikhilikithi, leso simo utakweweta. The king said to Daniel, may your God, whom you are serving continually, deliver you. The God you serve so faithfully, may he rescue you. Nakanjani utakukhulula. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yintokodo kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi singwasethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadini yaGenesis chapter number 26. Ngicela kufunza lo verse 1 na 2 bese ngizubela ku verse 12. Uthi lo verse 1, kwase kwaba khona lenye indlala eveni, lengesiyo lena leyake yaba khona ngetikhathi tabo Abraham. Isaka-ke wase uyesuka uya eGerari ka-Abimeleki inkosi yamaFilisti. Simakathe wabonakala ku-Isaka wathi, ungehlele eGibhithe, ubohlala eveni lengitakukhombisa lona. Ngicela kufunza lo verse number 12. Isaka walima kulelo live kulowo mnyaka, wavuna ngalokuphindwe kalukhulu, ngoba simakathe wambusisa. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. Mntwana sekhaya, when favor locates you, you become unstoppable. Lo uNkulunkulu wethu mntwana sekhaya ukhona, uyasimelela, utasilwela. Ungasesabi uma uJehova, uma uNkulunkulu eme ngakithi, uma simakathe eme nathi, ngubani, yini lengasahlula na, yini lengamelana nathi? Mntwana sekhaya, methembe lo uNkulunkulu. La livi laNkulunkulu lithi kwaba nendlala lenkhulu, hhayi-ke leya ya-Abrahama. Ngicabanga kwangathi lena yaseyiwesi,
ngesikhathi sa-Abraham yayinconywana. Lithi-ke Abrahama nawufunza kuchapter number 12 Genesis, lithi Abraham yena wabalekela eGibhithe. But la Isaac akasayi ngekuthi babe waya eGibhithe, wamela kukhuluma kwaNkulunkulu, wamela kukhonjwa uNkulunkulu. Mntwana sekhaya, mela simakade, those who wait upon the Lord, kumelwa uNkulunkulu. Mela simakade kutotonke timo. Akunandzaba ubonakala lesimo siwesi, lesimo simatima, asiye emva. Lalela livi laNkulunkulu lithi kuthiwa ku-Isaac, hlala lapho la ngikukhombisa khona. Hlala mntwana sekhaya, noma ngawuva kwangathi tibila kakhulu kunakucala. Mela uNkulunkulu. Lithi-ke wahlanyela ngesikhathi sendlala, ngesikhathi sosomiso, kungalimi muntu, waphuma Isaac wayolima, wahlanyela. Abantu bangahlanyeli bathi asinalutho, bantu bathi eyi ngeke kulunge, ngeke sikhone, sidabe sidlala ngenhlanyelo yethu. Wahlanyela yena, uhlanyela kwakhe, livi laNkulunkulu lithi wavuna kuphindwe kalukhulu. Labethembele kusimakade labaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke azavume nabo, ngeke uze weswele, ngeke uze unzinze. Hlanyela mntwana sekhaya, akube khona lokwentako. Nakanjani uNkulunkulu ngeke azakubukelela. Yentela uNkulunkulu towubona timanga, ubone timanga nangesikhathi selugangathu, nangesikhathi mntwana sekhaya tinfotomile tingavumi. Yentela uNkulunkulu utawabone mandla akhe. Lesi sethembiso saNkulunkulu lithi ngoba uNkulunkulu abe naye. Mntwana sekhaya, bengikuncenga, lo nkulunkulu akajabhisani, lo nkulunkulu usukumele wena. Wena buka yena, wena namathela kuye, wena yethemba yena. Ungasayi, tikhona tindlela letibonakala tijubela, tifasti, futhi-ke tike taba likhambi kulabanye. But thina simela uNkulunkulu, asiyi ngemakhamba labanye, siya ngelikhambi laNkulunkulu. Wavuna lokuphindwe kalukhulu, ngimemetela kuvuna lokuphindwe kalukhulu kulabo labatawuhlanyela, kulabo labatawusukuma, kube khona labakwentela simakadze. Noma ngabe bese kuthiwa kuyafa, akumili lutho, tinfo tonakele ngaphandle komisile, ngimemetela kuvuna lokuphindwe kalukhulu kuwe mntwana sekhaya. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu lothembekile, uNkulunkulu Somandla, nangisowusukumile, usukume Nkosi, wentela wena, wenta livi lakho, wenta njengekusho kwakho, sewuyahlanyela, akavune lokuphindwe kalukhulu egameni likaJesu Kristu. Amen.